ما پگه انشالله دکزد میکنیم که بایوی سامبو نمره یکی اسلام خچوف بیستیم ده دکزد میکنیم که سامبو لوچی جوجیتسو الفه ارگانیزاسیون کاللاین بریدن تیتول نومی توجیکا در جهان می نویسد خوی مادر من دیگه دبیرکی موجه انشالله دوباره انشالله همه که بایوی سامبو حرکت میکنیم که انشالله یا بودگه ده همه نشون کنیم. The dream my father had about being a champion in the future, I've already accomplished. Okay. Let's stop here. The dream that my father had when I was a kid of me becoming a champion has already been accomplished by me in World Combat Sambo world, but now it's just going to be accomplished another time in another organization or league. And what will that mean for him? چی خیلی چی معنی میکنه؟ مثلا که همیه بکنه یعنی